کتاب انسان را خوشبخت میکند. کتاب آدمان را دعوت میکند که همیشه با وجدان، مهربان، مشفق، سربلند و صادق باشند. ال کاسل. آنهایی که کمی وقت را بهانه کرده کتاب نمیخوانند خودشان را فریب میدهند. برای مطالعه کتاب هر گونه جای، همه وقت و هر خیل شرایط مناسب است. هیچ گونه مانع نباید پیش راه کتابخوان را گیرد. آنهایی که برای خواندن کتاب وقت نمی‌یابند میگویند اساساً طرز استفاده درستی وقت را نمی‌دانند. حال آنکه برای کتابخوانی همیشه وقت پیدا کردن ممکن است. کتابخوانی خاصیت خوبی دارد که انسان پس از با آن عادت کردن تمام عمر همراه کتاب می‌گردد. برای عادت کنانیدن کودکان با کتابخوانی نقشی پدر و مادر در عائله، آموزگار و کتابدار در مکتب خیلی کلان است. برای پیدا نمودن شوق کتابخوانی فرزند و مهر وی به کتاب، پدر و مادر باید حد اقل چاره‌های زیرین را عملی نمایند. یکم، کوشش کنند که پس از مکتب خوانیشان نه بلکه هنوز از 4-5 سالگی در قلب فرزند ذوق کتابخوانی را بیدار نمایند. در این سن و سال با اون کتاب خوانده و برایش نقل‌های عجایب و غرایب کنند. دویم، در نزد کودک با کتابخوانی مشغول شدن والدان برایش نمونه عبرت می شود. وقتی که فرزند کتابخوانی پدر و مادر و دیگران را ببیند، در وی هم میل و رغبت کتابخوانی پیدا می شود. سیوم، در خانه زیست جیبون کتابخوانی با کتاب‌ها برای کلانسالان و برای خردسالان یعنی در علاقه‌داری حتما باید باشد. اگر رفای کتابخوانی در حجره کودک باشد باز خوبتر می شود. چهارم، برای کودکان را به کتابخوانی عادت کنانیدن تأثیر کتابخانه خیلی زیاد است. از این رو همراه فرزند بعضاً به کتابخانه مکتب و یا مغازه‌های کتابفروشی رفته با اون طرز انتخاب کتابی بدیهی استفاده کتاب را آموزاندن لازم است. پنجم، پدر و مادر را ضرور است که هر هفته برای خانه حداقل 1 یا 2 نسخه روزنامه خریداری نمایند. ششم، در نزد فرزندان خویش در تماشای تلویزیون و استفاده کامپیوتر و تلفن‌های موبیلی محدودیت گذراندن لازم است. اگر کودک در استفاده این واسطه‌های تکنیکی آزاد باشد، خواندن کتاب هیچگاه به یادش نمی‌رسد.
агар имкон бошад, ҳангоми китоб хондани фарзанд дар паҳлӯи вай нишаста расмҳои ҷолиби диққати китобро ба ӯ нишон дода шарҳу тавзеҳ додан ба манфиати кор аст. ҳаштум, падару модар вақте ки барои фарзандон китоб мехонанд, вобаста ба гуфтори қаҳрамонҳои асар, тағйири овоз ва амалиёти онҳо симояшонро дигар кунанд, чунки ин диққати кӯдаконро ҷалб мекунад. азбаски дар синни томактабӣ диққати кӯдакон зудтар парешон мешавад, бинобар ин барои онҳо ҳикояҳои кӯтоҳ интихоб намудан мувофиқи мақсад аст. пас аз хондани ҳикоя ё афсона ба вай тарзи хулосабарориро низ омӯзонидан лозим аст. нӯҳум, ба ягон нашрия аз номи фарзанд огона шудан лозим аст, ки ин амал диққати ӯро ҷалб карда ҳавасманд мекунад. маҷаллае ки барои кӯдак харида мешавад, вайро ба шаб оварда хушнуду масрур менамояд. даҳум, волидон ҳангоме ки ба фарзандон ба бозор мераванд, ҳатман ба ягон мағозаи китобфурӯшӣ, масалан китоби кӯдакона, рафтанашон лозим аст. ҳангоми тамошо ва харидани китоб онҳо бояд дар назди волидон бошанд. китоб ганҷинии бебаҳост ва он нафаре ки мунтазам ба омӯзиши мутолиа машғул аст, дар ҷомеа ҳамеша комёбу муваффақ мегардад. хушбахтона имрӯз таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа, бахусус насли наврас, ба ин ганҷи бебаҳо бештар гардидааст. ҷои шубҳа нест ки озмуни фурӯғи субҳи доноии китоб аст дар тарғибу ташвиқи китоб ва ҷалби наврасон ба омӯзиши нақши муассир гузошту мегузорад. соли дуюм аст ки озмуни мазкур гузаронида мешавад ва дар як муддати кӯтоҳ толори китобхонаҳо пур аз хонандаҳо гардида, нашри асарҳои бадеӣ ба таври чашмгир зиёд шуд. имрӯз метавон гуфт ки тамоми аҳли ҷомеа ба омӯзишу мутолиаи машғуланд ва хуб дарк карданд ки танҳо ба мутоилаи амиқ метавон ҷаҳонбинии васеъ ва хиради волоро соҳиб шуд. дар баробари ин масъулияти омӯзгорон низ бештар гардид ва мебояд ҷиҳати ба мутолиа ҷалб намудани насли наврас таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир намуд. бояд омӯзгорон дар оғози ҳар дарс дар барои аҳамияти китоб дар ҳаёти инсон ба хонандагон маълумоте ироа намоянд. онҳоро мебояд ки порчаҳои ҷолиб ва шавқбарангезро ба шогирдонашон пешниҳод намоянд, то дар замони онҳо меҳри омӯзиш бедор гардад. адабиёти бадеӣ дар тарбияи насли наврас аҳамияти баланд дошта, дар рафтору кирдори онҳо сифатҳои неки инсониро такмил мебахшад.
озмуни мазкур омӯзгоронро низ водор мекунад ки пайваста дар масири омӯзиш қарор гиранд ва донишу ҷаҳонбинии хешро мунтазам такмил бахшанд. дар ин росто дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ китобхонаҳои зиёд сохта шудаву мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. аз ҷониби вазорати маориф ва илм асарҳои зиёди бадеӣ нашр ва дастраси муассисаҳои таълимӣ гардиданд. ҳамчунин дар асоси нақша чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар ҷамоату шаҳру ноҳияҳои мамлакат китобхонаҳо бунёд мешаванд, ки дар ташаккули маънавии аҳли ҷомеа такони ҷиддӣ мебахшанд. бинобар ин мо омӯзгорон низ бояд дар тарғибу ташвиқ ва китобхон намудани наврасону ҷавонон талош намоем.